Mitolon to rumi amiar， 祈祷每一天。Sa ko matalaway to kawas， nika o manguluay i jingraan， 不是恐惧上主，而是敬畏他。Salikaka mapulong， 平安。Malasay kita a milayap to suar no kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。Suasa i hiperai tusa kusafa atsefang tusa pulo faru atusir. O caay ko mama nger a kitakit ko mamaru kitakit ita. Orasa ka o kakansyaan ita ko kawas ka umatatulungay i nafalucuan ningda ko nipitaong ita i jingraan a mangulu saan. 所以我们要为了承受那不能震动的国度感恩，我们要按照上帝所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉他。希伯来书12章28节。Salikakaw, umiliangay to kawas at tamlawi, umatalaway to pitufus no kawas. Nika, umanguluay to kawas at tamlawi, ano ika ngaayan to no urib, ano ika rayan to no urib i. Uya nanto o misapun nerai ku faluco, ami hakalong to bigrit no kawas. 悖逆主的人恐惧上帝的惩罚，而敬畏主的人，无论处在顺境或困境中，都以谦卑的心顺服上帝的带领。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangau, sa puneran aku kufaluco amitier i tiswanan. Tu sakatsao kasawi kufaluco aku amidias tu lalan iso. Nika, papirakatan iso kako tu motzelai alalan iso. 上主啊，我要谦卑信靠你，使我不会遭遇试探而悖逆你，但你要让我走上正直的路。Pakai ni italamaan na angangan utapang, Ji Yes Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。